Međutim, napravili ste jednu katastrofalnu grešku, bez obzira zaista kojoj stranci pripadate, samim tim što ste građanin ove zemlje. Želim da vam kažem da Kosovo i Metohija nisu u NATO paktu i nikad neće biti u NATO paktu, da je Kosovo i Metohija pod upravom Ujedinjenih nacija prema rezoluciji 1244, to znači takođe i da su naši manastiri pod njihovim starateljstvom u neku ruku, a verovatno je namera vaše stranke i vaša namera da i Kosovo i Metohija, pa i cela Srbija bude u NATO paktu. Na vašu žalost nisu u NATO paktu i nikad neće biti. I sramota je da jedan ministar odbrane izjavi tako nešto, da ne zna šta je rezolucija 1244 i da ne zna da su upravo pod NATO paktom, kad ste već pomenuli crkve, da je uništeno 17. marta 2004. godine 35 spomenika kulture, evropske i srpske civilizacije, srednjovekovni biseri, manastiri među kojima i Bogorodica Ljeviška. Upravo je vaš NATO pakt omogućio da se tako nešto desi, gospodine Šutanovac. Zašto vi ne znate šta piše u ovom ugovoru? Ne samo zato što ste o njemu pričali čitav minut i po, već zato što vi govorite isključivo o logističkoj podršci, o prodaji naoružanja. Mi prodajemo neviđeno naoružanje NATO zemljama. Ti poslovi se mere verovatno u milijardama dolara. Vi, gospodine Šutanovac, preko ovog ugovora, preko grupe nacionalnih direktora NATO za kodifikaciju, se sporazumavate sa jednom organizacijom koja ima ime NAMSA. Ona je zadužena za standardizaciju, ona je zadužena za kodifikacioni sistem NATO pakta i zaista kad pogledamo vidimo da su članice NAMSA vele sile, vojne vele sile. Između ostalog Albanija, Estonija, Island, Litvanija, Letonija, Luksemburg, Hrvatska, Holandija, ali korisnici njihovih usluga su i neke druge organizacije koje ćemo pomenuti kasnije. Ovaj ugovor je potpisao državni sekretar, gospodin Spasojević, sa srpske strane. Sa strane NATO pakta, gospodin Bond. Gospodin Bond iz Velike Britanije. Dakle, ovde imamo čoveka koji je prošao kurs FBI, imamo gospodina Bonda iz Velike Britanije. Zaista izgleda lepa kooperacija se ovde sprovodi. Da vidimo sada šta je vaša NAMSA, gospodine Šutanovac, pošto pretpostavljam da i vi znate da koristite kompjuter, pošto pozivate poslanike da koriste kompjuter, pretpostavljam da znate i engleski jezik, možete da odete na njihov sajt i da vidite da se NAMSA ne bavi samo logističkom podrškom, ali da pruža logističku podršku NATO operacijama i razmeštanju naoružanih NATO trupa širom sveta. Ona takođe prikuplja informacije, gospodine Šutanovac, a tesno je povezana sa sledećim sistemima NATO pakta. Sa SHAPE-om, pretpostavljam da znate šta je to, u Belgiji, pogodili ste, i sa Airborne Warning Early Control System, ili takozvani AWACS, koji takođe prikuplja informacije, a upravo je to vazdušna platforma preko kojeg su organizovane napadi, to jest agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine. Imate upravo na sajtu NAMSA gde se govori, gde se iznose detalji o ovoj organizaciji. Idite tamo, pogledajte o čemu se radi, pa ćete videti da ste mnogo toga propustili. Idemo dalje. Šta sve možete da nađete u njihovim zvaničnim dokumentima? Kada odete na taj sajt NAMSA, prepun dokumenata, između ostalog i dokumenata koji se tiču predmeta ovog ugovora, vi vidite da je ona snabdevač i KFOR-a. Takođe tu dobijate putanju prema vladi Kosova.
sa sajta NAMS-a, dakle prema šiptarskim teroristima, narkodilerima, trgovcima ljudskim organima, tako da teoretski može da se dogodi da vi municijom i oružjem preko ovih NATO organizacija snabdevate šiptarske teroriste. Vi pošaljete NATO zemljama, oni pošalju šiptarskim teroristima i onda šiptarski teroristi ubijaju Srbe, pale preostale manastire i kuće srpske i sprovode etničko čišćenje. Dakle, NAMSA je angažovana upravo na Kosovu i Metohiji. Angažovana je takođe i na nekim drugim mestima, nemamo vremena sada da govorimo o svemu ovome, ali interesantno, na sajtu NAMSA postoji i karta Zapadnog Balkana. Zamislite, gospodine Šutanovac, Srbija i Kosovo i Metohija su dve odvojene države na toj karti. Pa s takvom organizacijom vi potpisujete ugovor. I se vi saglašavate sa tim. Mi znamo da ste vi počeli direktne pregovore sa šiptarskim teroristima, koje predvodi Borko Stefanović, i da na taj način faktički priznajete Kosovo i Metohiju. Sovjetski savez je priznat potpisivanjem ekonomskih ugovora od 21. godine pa do 27. godine. Vi pregovarate sa Tačijevom terorističkom vladom o CEFTA sporazumu. Dakle, država može da bude priznata de jure, deklaracijom o priznanju, i de facto, faktičkim činom. Vi na ovaj način priznajete faktički Kosovo i Metohiju učestvovanjem u tim pregovorima. Dakle, još jednom da vidimo da su vaše podaci neistiniti, da NAMSA ne radi samo u okviru logističke podrške, već da ona pruža podršku NATO operacijama širom sveta, uključujući Kosovo i Metohiju, raspoređivanju NATO trupa i demilitarizaciji određenih teritorija ili zemalja. Aha, pa pročitajte, gospodine Šutanovac, čime se bavi. Vi ste ovde doleteli iz Kuvajta, niste ni pogledali ugovor, a verovatno i da ste ga pogledali ne biste ga razumeli. Niste bliže proučili o čemu se ovde radi, vaši saradnici su vam nešto pripremili i onda ste počeli nama da držite predavanja i to ste zbrzali na minut i po. Ne može to tako, gospodine. Ovo su sve zvanični podaci sa sajta NAMS, ili ako hoćete NATO pakta. A upravo je tema predmet ovog ugovora. Ali to je normalno za vas, gospodine Šutanovac. Vi ste svojevremeno hvalili prodaju oružja Gruziji. Sećate kad ste rekli, pa vojna industrija mora da zaradi od nečega. To ste rekli u ovom parlamentu, gospodine Šutanovac. Prodavali smo oružje Gruziji, a znali smo da Gruzija sprema agresiju na Aphaziju i Južnu Osetiju i znali smo da će se tim oružjem ubijati nevini civili i da će se ubijati Rusi. Niste vi tada bili, naravno, ministar odbrane, ali ste rekli u parlamentu morala je vojna industrija da zaradi. Kad je u pitanju prodaja municije, prodaja oružja tim NATO zemljama, šta ćete da im prodajete? Hoćete da im prodajete onaj osiromašeni uranijum što su prosuli po Srbiji? Hoćete vi da proizvedete podkalibarnu municiju od tog osiromašenog uranijuma oko Vranja i ko zna gde još? Pa da prodajete NATO zemljama da bi opet mogli da upotrebe protiv nas ili protiv Rusije, protiv Libije, protiv bilo koga, da nečiju drugu decu truju, pa i vojnike. Jesu naši vojnici koji su branili Kosovo i Metohiju krivi zbog nečega? Zato što je NATO pakt izvršio agresiju? Zašto je ubio 87 dece? Ko zna koliko ljudi je umrlo od posledica zračenja osiromašenim uranijom? Hoćete sada im vratite taj osiromašeni uranijum? Zašto nije upotrebljena metoda posipanja zemlje zeolitom, koja je zatrovana osiromašenim uranijom? Zeolitom koji apsorbuje 80% osiromašenog uranijuma. Iako su postojali projekti u vladi Srbije, zbog čega nije očišćena na taj način država? Zbog čega hrana nije očišćena na taj način? Jer takođe može da se koristi i u prehrambenoj industriji zeolit. Ne, zeolit izvozite, znate kome? Izvozite Englezima koji čiste Temzu, čiste ne znam šta njime. Njima izvozite, umesto da ga upotrebite ovde.
Gospodine Šutanovac, vi volite da se slikate uz američku ratnu tehniku ili na njoj. USS Enterprise, zvezdane staze maltene, svemirski program, uskoro, nosač aviona. Sledeći put tražite da se slikate pored strategijskog bombardera B-2 Duh Misurija. Nećete moći, znate zašto? Pa oboren je 99. Znate, tražite baš Duh Misurija B-2, njihovi strategijski bombarderi, najskuplji avion na svetu, preko 2,5 milijardi dolara košta. Dakle, nose imena po državama, članicama Sjedinjenih Američkih Država. Tražite da se slikate pored Duha Misurija, reći će ne može. Nestao. Nestao u akciji, na svu sreću. Koga snabdevamo naoružanjem? NATO zemlje. Ministar odbrane NATO pakta Robert Gates, koliko je inteligentan, 7. marta u Afganistanu na aerodromu razgovarao je sa generalom Petrusom, nije primetio da je kamera uključena i 2 nedelje pre agresije na Libiju rekao je da se sprema bombardovanje Libije. Jel takve ljude, hoćemo takvim ljudima mi da prodajemo naoružanje? Municiju, šta god, po ovim standardima, onim standardima. Ko ima bolje standarde od NATO pakta? Vi ovde predstavljate NATO pakt kao da je idila, kao da su njegove članice najprosvećenije države na svetu koje su izmislile, evo čuli smo i točak. Neverovatno nešto, neverovatne gluposti. Ali zašto onda Amerika kupuje ruski protivavionski sistem S-300? Tražili su još 90. godina da ga kupe. Tražili su od bivših sovjetskih republika, pa im je na kraju Moskva rekla dajte ljudi, pitajte nas, odmah ćemo da vam prodamo to. Da ne idete preko posrednika. Zbog čega Amerikanci, takva sila i NATO pakt, evo, u kosmičkoj tehnologiji kupuju raketne motore od Rusije? Eto šta Rusija njima prodaje, a vi nama hoćete ovo da opravdate kroz prodaju ne znam koliko municije i čega već. Rusija je, znači, 2010. godine isporučila Sjedinjenim Američkim Državama 4 raketna motora RD-180, koje Amerikanci koriste za svoju Atlas raketu. Do danas prodali su Amerikancima 50 takvih motora. Pa ko tu ima bolje standarde? Raketna tehnologija. Gde ćete nešto naprednije od toga? Rusija ima bolje standarde. Rusija je pristupila ovom projektu. Rusija nije članica NAMS. Jeste pristupila. Ali pogledajte šta Rusija njima prodaje. Pogledajte šta im prodaje. Oni su još 1970. Rusi su razvili raketni motor NK-33, za koji su Amerikanci rekli nemoguće da takva tehnologija postoji na planeti. Tečni kiseonik ubrzava sve projekte koji trebaju čoveka da dovedu do Marsa, između ostalog. Dakle, vrlo bitan za misiju Mars. I šta su radili Amerikanci? 1992. godine su počeli da kupuju te raketne motore. Počeli su da kupuju te raketne motore. Dakle, gospodine Šutanovac, nemojte da dolazite ovde nepripremljeni, nemojte da veličate NATO pakt koji je jedna zločinačka organizacija koja je sponzorisala teroriste širom sveta. Pročitajte i neku knjigu, evo profesora Daniela Genzera, Tajne NATO armije. Videćete da su oni finansirali i Gladio, da su ubijali evropske političare po Evropi, po toj Evropskoj uniji u koju vi hoćete da idete, da su finansirali i naoružavali teroriste širom sveta, ne samo Al-Kaidu, koja im je sada i saradnik, partner u borbi protiv Gadafija u Libiji, naravno već i šiptarske teroriste na Kosovu i Metohiji i na drugim mestima. Tako da razmislite dobro kada promovišete tako jednu zločinačku organizaciju. Hvala. 15 minuta i 30 sekundi iskorišćeno od vremena ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe. Da li se još neko od predsednika ili ovlašćenih predstavnika javlja za reč? Ako ne, obaveštavam